Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera hano mu Rwanda kuri ino nkuru igira iti mu karere ka Rusizi umukecuru warokotse jenoside yatewe n'abataramenyekana bamubwira ko baje kurangiza umugambi. Umukecuru w'imyaka 74 warokotse jenoside yakorewe abatutsi utuye mu kagari ka Shagasha ni mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi ararembye mu bitaro bya Gihundwe nyuma y'uko atewe n'abantu bataramenyekana ku manywa y'ihangu baramukubita bamubwira ko baje kurangiza umugambi wabo bakamusiga bazi ko yapfuye. Mukantagara Pelagie ubu arwariye mu bitaro bya Gihundwe ni nyuma y'uko akubiswe n'abantu bataramenyekana bamuteye iwe saa 5 z'amanywa. Ubwo aba bantu bamuteraga yumvise bakomanga ajya kubakingurira azi ko ari abamugendereye ariko agikingura bahita bamukubita ikintu mu maso yikubita hasi bahita bamwadukira baramukubita bamugira intere ndetse bagenda bazi ko yapfuye. Amakuru yatanzwe n'uyu mukecuru nuko ubwo yakubitwaga yabajije uwamuhoteraga impamvu bari kumwica bamusubiza ko bari kurangiza umugambi wabo nk'uko umuhungu w'uyu mukecuru witwa Niyoyita abivuga. Ati inzego z'umutekano ziri kumubaza mu gihe yari atangiye kuba nk'utangiye kugarura ubwenge yazibwiye ko yabajije abamukubitaga kuba ngo ko bashaka kumwica bamusubiza ko bari kurangiza umugambi. Mukangango Sophia watabaye uwo yumvaga uyu mukecuru atabaza yavuze ko yahageze asanga Mukantagara yakubiswe mu mutwe no mu maso ku buryo bukomeye ahita amutabarizwa ajyana kwa muganga. Ati numvise atatse nzamuka nirukanka duhurira ku irembo turamwicaza atwereka uko bari bamaze kumugira tubona afite ibisebe byinshi mu maso yakobaguritse mu misaya. Ati yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Shagasha ahita yoherezwa ku bitaro bya Gihundwe kubera ko yari ameze nabi akaba ari naho ari kuvurirwa kuri ubu. Abaturanyi bavuga ko nta gushidikanya ko uru rugomo rufitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside babishingira ku kuba uwamuhoteye nta kintu na kimwe yatwaye nyamara hari n'amafaranga ndetse na telefoni. Niyoyita ati ntabwo natinya kuvuga ko bifitanye isano nabyo n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ati none se niba umuntu yaraje akavuga ko aje gusoza umugambi urumva uwo mugambi ari uwuhe? Ati yaza kuba ari umujura yari gutwara telefoni n'amafaranga umukecuru yari afite cyangwa akanajya mu nzu agatwara ibindi bintu. Umunyamakuru yageze mu bitaro bya Gihundwe aho Mukantagara arwariye asanga atangiye kuzanzamuka bitandukanye nuko yari ameze akimara gukubitwa n'abo bantu bataramenyekana. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rusizi Habimana Alfred yavuze ko kugeza ubu hataramenyekana uwakoze icyo gikorwa cy'ubugome ndetse n'ubugwari. Ati ni ikibazo twahagurukiye nk'inzego. Ibikorwa nk'ibyo by'ihohoterwa iyo bikorewe uwarokotse jenoside biba biganisha ku ngengabitekerezo yayo. Nicyo rero turi gukurikirana tukareba kugira ngo dushakishe ababikoze. Kuri uyu wa kabiri ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi n'ubw'umurenge wa Gihundwe bifatanyije n'inzego z'umutekano bagiye Shagasha ni mu nteko y'abaturage kugira ngo bahumurize nyuma y'uru rugomo ari nako bibutswa kwirinda ibikorwa nk'ibi biganisha ku ngengabitekerezo ya jenoside. Iki gikorwa kibaye mu gihe hakomeje kumvikana ibikorwa byo guhohotera abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bamwe bakanabiburiramo ubuzima. Mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi mu minsi ishize umukecuru Nyinamungu Pauline Nduwamungu Pauline wari warakotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yishwe aciwe umutwe igihimba cye gishyirwa mu kimoteri cyariwe naho umutwe we ujugunywa mu musarani aho kugeza ubu umwe mu bakurikiranweho ubwicanyi yemeye icyaha. Ni inkuru ibabaje cyane. Urugomo rukomeje kuba rwinshi cyane hirya no hino mu gihugu by'umwihariko urugomo rwibasira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Reka tujye kuri ino nkuru mbere y'uko tujya ku nkuru irebana n'igihugu cy'u Burundi.
u Rwanda rwashyikirije Ubuhinde Salman Khan ukurikiranweho iterabwoba. Inzego z'ubutabera z'u Rwanda kuri uyu wa gatatu tariki ya 27 Ugushyingo zashyikirije Ubuhinde Salman Khan usanzwe hari umuturage wabwo kugira ngo bamukurikiraneho ibyaha by'iterabwoba n'ibindi bifitanye isano ryaryo. Igikorwa cyo gushyikiriza uyu mugabo inzego z'ubutabera bw'Ubuhinde cyabereye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Kuwa 9 Ugushyingo nibwo uyu mugabo yatawe muri yombi nyuma y'ubusabe bwa leta y'Ubuhinde yabinyujije muri polisi mpuzamahanga ya Interpol. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti igisirikare cy'u Burundi cyateye utwatsi ibivugwa na Red Tabara ko yishe ingabo zayo zirimo na Koloneli. Mu itangazo yanyujije ku rukuta rwa X, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yavuze ko ibivugwa n'umutwe wa Red Tabara ntawe ukwiye kubiha agaciro, yongeraho ko igisirikare cy'u Burundi vuba kirabereka ubuhamya bw'abo Red Tabara imaze gutakaza mu mirwano n'abashyikirijwe ingabo zacu. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yavuze ko itangazo ryo kuri uyu wa kabiri ushize umutwe wa Red Tabara wigamba kwica abasirikare b'u Burundi rigizwe n'ibinyoma gusa, kandi ko uwo mutwe uvuga ibyo umaze gutakaza bikomeye mu mirwano. Kuva mu kwezi gushize mu duce tw'intara ya Kivu y'Amajyepfo havugwa imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi n'imitwe y'inyeshyamba itandukanye ikorera muri ako gace irimo na Red Tabara irwanya leta y'u Burundi. Red Tabara kuri uyu wa kabiri itariki ya 26 Ugushyingo ikaba yarasohoye itangazo ivuga ko yishe abasirikare bagera ku 9 b'u Burundi barimo ofisiye w'ipeti rya Koloneli mu mirwano yabereye mu gace ka Rubwebwe Tawundi ku wa mbere. Umuvugizi w'uwo mutwe yatangaje amashusho y'ibikoresho bitandukanye bya gisirikare n'amakarita make y'indangamuntu avuga ko ari ibyambuwe abasirikare b'u Burundi mu mirwano yo kuri uyu wa mbere. BBC ivuga ko itashoboye kugenzura mu buryo bwigenga amashusho yagaragajwe n'umuvugizi wa Red Tabara. Abanyekongo b'abasivili batazwi neza imibare bavuga ko bishwe abandi bakava mu byabo kubera iyi mirwano yongeye gukara kuva mu kwezi gushize ihanganishije imitwe y'inyeshyamba itandukanye hamwe n'ingabo za leta ya Kongo n'iz'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi kiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku bwumvikane bw'abategetsi b'ibihugu byombi mu gufatanya kurwanya imitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro. Mu ntangiriro z'umwaka 2021 imiryango itegamiye kuri leta muri Kivu y'Amajyepfo yavuze ko ingabo z'u Burundi zabonetse muri iyi ntambara zikurikiye inyeshyamba za Red Tabara. Icyo gihe igisirikare cy'u Burundi cyakanye aya makuru. Nuracyari mu makuru hano ku Imena Official, reka tuyasoreze kuri ino nkuru nziza cyane, cyangwa se inkuru itari nziza habe na gatoya, aho inkuru igira iti Martin Fayulu yazanye Perezida Kagame mu mpamvu Tshisekedi ashaka guhindura itegeko nshinga. Umunyapolitike Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaje Perezida Paul Kagame amugaragaza nka nyirabayazana yo kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi ashaka guhindura itegeko nshinga. Tshisekedi amaze iminsi yaramaramaje avuga ko azahindura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko ryateguriwe mu mahanga. Yongeye gushimangira uwo mugambi ubwo yari mu ntara ya Tanganyika, nubwo atawushyigikiyemo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Mu bakunze kwitambika uyu mugambi harimo umunyapolitike Martin Fayulu watsinzwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2018 ndetse n'ayo mu Ukuboza 2023. Uyu mugabo akunze kwibasira u Rwanda na Perezida Paul Kagame. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X yongeyeho guteguza Felix Antoine Tshisekedi ku mugambi we wo guhindura itegeko nshinga. Ni Fayulu washinje Tshisekedi kugurisha uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri Perezida Paul Kagame, akavuga ko guhindura itegeko nshinga biri mu rwego rwo kugira ngo amwegurire burundu kariya gace. Yagize ati Felix Tshisekedi yemeje ibyo abenshi bavugaga, yagurishije uburasirazuba bwa Kongo kuri Kagame. Yakomeje agira ati guhindura itegeko nshinga kwe
gufite intego eshatu: gusiga uburasirazuba mu maboko ya Kagame, guca intege Ituri ndetse no gushinga ubutegetsi bw'igitugu mu burengerazuba. Fayulu yongeye gukuburira Tshisekedi amubwira ko yibeshya. Usibye Fayulu, abanyapolitiki nka Moise Katumbi, Joseph Kabila, Derice Sanga n'abandi benshi bakomeje kwamaganira kure ibyo guhindura itegeko nshinga. Nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, nizera ko mwamaze kuba mukanda subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'amakuru tugenda tubagezaho buri munsi. Bye bye.